Здравствуйте! Сегодня урок башкирского языка будет немного в другом формате. Диалог. Әйҙә магазинға барып киләйек, һөт бөткән. Әйҙә, давай. Барып киләйек, сходим. Һөт, молоко, бөткән, закончилось. Давай сходим в магазин, молоко закончилось. Әйҙә магазинға барып киләйек, һөт бөткән. Һөт кенә түгел, әпәй ҙә бөткән. Һөт, молоко, түгел в данном случае не, кенә в данном случае только. Әпәй, хлеб, ҙә в данном случае тоже. Бөткән, закончился. Не только молоко, хлеб тоже закончился. Һөт кенә түгел, әпәй ҙә бөткән. Список төҙө улай булғас, тағы нимә алырға кәрәк? Төҙө, составь, улай булғас, тогда. Тағы, еще, нимә, что, алырға, купить, взять, кәрәк, нужно. Составь тогда список, что еще нужно купить. Список төҙө улай булғас. Тағы нимә алырға кәрәк? Бәрәңге, ит, сәй. Беҙ машина менән барабыҙмы? Бәрәңге, картошка. Ит, мясо. Сәй, чай. Беҙ, мы, барабыҙмы? Поедем. Картошка, мясо, чай. Мы на машине поедем? Бәрәңге, ит, сәй. Беҙ машина менән барабыҙмы? Юҡ, атлап. Юҡ. Нет, атлап, пешком. Нет, пешком. Юҡ, атлап. Обратите внимание, глагол барабыҙмы. Частица «м» в конце как раз вопросительная. Барабыҙ переводилось бы как «пойдем». Спасибо, до свидания.